Мы записались на урок игры на барабанах. Не мы, вернее, а Сергей записался. И вот мы пришли. Это в центре Любляны. Такое историческое здание. Напоминает наши питерские дома царских времен с высокими потолками. Нам подсказали, что вот здесь в подвале, там оборудован класс игры на барабанах. Но учитель пока еще не пришел. Мы стоим, ожидаем. Вот мы спустились в подвал, и в подвале в кладовке сделана такая студия, где играют на барабанах. Супер! Ого, круто, Серега. Я хочу. Razumeš vse, če govorim? Ja. Okay. Ker če me kaj ne boš razumel, mi reči, pa ti bom po angliško. Pa ti mene po rusko naučiš. Ne? Ok, dobro. Odpreš rokico, tako. Šlinke, se pravi, boš dal takole, ja, kar v prve, to so drugi. Prvi so te. Daš pa palček na drugo stran kazalca, tako primeš palčko. Te še enkrat od opne, to je opne. Se pravi, en prstek stran, tukaj je vedno palčka, tukaj počiva. Zdaj pa, ko hočeš udariti, kar dej sredinčka tudi na palčko. Ja, hvala. Ko hočeš udariti, zamahniš, pa takoj udariš in to je to. Nočeš tega narediti? Se pravi, ne pustiti palce dol, ampak udariš, pa se odbije. Ja, sam ne sme dol vstati. Mora vstati. 1, 2, 3, 4. Aha. Kar to. Deva na glas malo šteti. A lahko malo šteti? 1, 2, 3, 4. Ne na 4, na 1 pa na 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A jaz se gram na 1, da ti boš... Ja, še enkrat. Takole bo, lej do 6, tako bo enako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ne na 2, na 1, na 3. Ja, enkrat pa 6 pa greva. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, na 3 tudi. 1, 2, 3, 4. 1, ni še. 1, 2, 3. Vidiš, ta činila ima pedalo. Moramo pohoditi, da je zaprta. Tako moraš narediti. 3, 4. 1, pa čim bolj enakomerno, tako kot ura. 1, 2, 3, 4. Ne ura slabo baterijo, dobro baterijo. Nekaj delali. Probi. Pa se kar usedi. Ja, to zapreš z nogico. Tako. Drugo nogico daj kar na drug pedal, ko boš polga malo kasneje. Malo bližite bo še dala, nič ne dvigam. Evo, takole. No, tega še ne raba, pa greva po činili, igraš pa s konico. Takole, 1, 2, še malo nižji. Ja, pa pohodeš nogico s prtki. Takole, pa greva. 1, 2, 4. Ok, zdaj pa ta zadnja 4 je bila neka pauza. Probi, res, pa boš kar ti štel, tako da šla. Kar še štej, a si pa saj potiho štej. Ne smeš, moraš na 1. Da je bilo malo po 1, a veš, probi na 1. 2, 3, 4. Kako je bila druga? Da si udaril boben na 3, probijo spet. Bas bobna ne rabiš. Činila pa snep. To je mali boben, se reče temu. To je pa. Ja, to je pa bas boben. Ta je bas, ki je tak velik, tisti je pa mali, ki je manjši. To je pa flortom. Kaj je ta stvar? Mal zaduši, tak sluzik je. Sluzi. In to imate za igrace včasih.
Obstaja. Malo zaduši zvok, čist malo, zelo malo. To na mikrofonih se sliši, ko snemaš. Veš? Super. Še malo. Ok, a bi zdaj probal? Bravo, zdaj pa probal. Basti, že bil. Super, zagrem se enkrat, zdaj pa probal. Poredno. Dobro. No, zdaj probaj. Super, bravo. One še. Поскуси še enkrat. Še, probi še malo. Ne, samo to je preveč igraš, premočno igraš. A veš, ne sme biti tako, da... Ne smeš tako dati, da bi si mislil, če bi človeka, da bi ga boleli. Moraš lepo, a veš. Ker inštrument isto ni narejen za telovaditi, ampak za igrati, ne. Temu se reče pa glissando, kar zdaj delaš. Glissando. To je za harfo značilno. Veš? Закончился первый урок игры на барабанах. Мы вышли на улицу. Ну, это, считай, практически центр Любляны. Немножко вам покажу. Любляна живет ночной жизнью. Электрические... Сереж, как сказать, электрический... Ой, нет, это понятно, что Тесла, но она заряжается, зарядка, короче говоря, вот Тесла заряжается. Приехала, заряжается. Вот люди наслаждаются жизнью, еще теплыми сентябрьскими вечерами, сидят в барах. Вот, немножко вам вечерней Любляны. Ну, мы сейчас не в самом-самом прям центре, где... Ну, то есть мы как бы в центре, но не в самом тусовочном месте.